sam se tukao. Goran. Halo, dobar dan. Sad će se Gospođo, molim vas, malo primijetite. Molim vas, prekinite. Gledajte, ovako. Jeste, mi smo Šeitan Bastersi. I, recite. Šta fetiš slova R? Slušajte, pomoćemo vam, mi samo vam recite datum, vrijeme i otpišite nam malo bliže po problem. Ako može mailom ili slično. Može? Najljepša vam hvala, najljepša. Dobro, buna i ti slovo R, hajde, čao. Momci, posao. Ajde to nam zaka. Ajde. Sad će mi ručak. Kolega, ja mislim da je mrtav čovjek. Nema veze. Koji? Mi smo. Nemojte odmah. Gospođo, smirite se. Smirite se, gospođo. Smirite se, molim vas, gospođo, ostavite te neidentifikovane predmete. Nemojte. Mi smo Šeitan Bastersi, moje ime je... Niste vi još spremni. Prilazi! Smirite se, molim. Prilazi! Tu sam vam pomognio. Nemojte odmah. Jasnim da nije problem u njoj. Molim vas, gospođo, molim vas. Što je meni sumnjivo? Iza te barikade izađite. Ko ste vi? Mi, gospođo, molim vas. Gdje vam je sin? Imamo iskustva sa ovim, mi smo Šeitan Bastersi. Jeste vi sa Top Shopa? Nismo, gospođo, ne, smirite se, molim vas, ovo nije Top Shop. Pa dobro, jeste skrivač, ali nije Top Shop. U pitanju je naša sprava i nije za zafrkanciju, molim vas, uzbijite se. Moj Ragib Srđada ima problema sa šeitanima. Opsednuli su ga. Doveći izvrti ga. Gospođo, molim vas, mi ćemo slijediti vaše probleme. Imamo dovoljno iskustva sa ovim i, ne znam, molim vas, možete li izaći? Samo pazite, ubio je Ramiza. Ubio je komšiju Ragiba. Ima razvijena fetiš, sa slovom R. Ja se zovem Ramiza. Molim vas, izađite iz kuće i mi ćemo sada preuzeti sve ovdje. Molim vas, izađite, molim vas. Idite u kuhinju. Idite u kuhinju, tamo je mjesto vaše. Evo vam. Gospođo, Ramiza, 3 sendviča, ček ću mi ovo. ovo. Ja ću vam s kečpom. Ja ću vam pripremiti malo salame i trezati. Suđuka. Mezi. Da se pomezeti. Da se zamezeti i pomezeti. Ne. Samo mu pomoste, Allah vam dragi, pomogao svima. Ajmo u kuhnju, sada dosta kuhnja. Molim vas. Riješću mi, ne brinite se. Ima fetiš ljudi sa slovom R. Uzmite. A dobar vam je svivač, mogla bi ovako meni malo da... Ne, mogla ti u kuhinju sada. Nestu, momak. Ma gdje je onaj Nestu? Ne! Kolega bježi! Kolega brzo! Ja ću stati vam ugla! Kolega daj naredbu! Drži ga nišan, uključi! Ma kucajte! Nisam uključio struju! Ma uključio struju! Ne! Ali pazi, vidio li utišnica? Šta je ovo?
Pucajte! Molim vas više! Evo pjeva, morate! Pokušajte nešto drugo! Riješće mogu da stavim. Ne mogu živo. Evo si to, po pare, a? Čako, ima li ovaj šta, da vidim? Ne, Ne, pa, kao vi. Daj ba nije čovo sam, nosi pomozi. Daj ba nije čovo sam, nosi teško je. Nema veze. Jo, dobar posao. Ti sljedeći nosi. Ti sljedeći. O dobra ona Ja sam ramiza, zadnja dobra dva puta. ramiza. A jes, pa. Ja pukao to. Šta bi ovo radio? Jesam se raspao, brate. Jesu ona trava dobra bila sa kunoća. Ode,